Turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazwi nko kuri La Corniche. Itangazamakuru nkuko muri kubabona ni benshi ndetse umutekano nawo urarinzwe bikomeye. Turi hano kuri uyu mupaka aho hagiye kubera igikorwa gikomeye aho mu mutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Hari amakuru avuga ko bagiye kunyuzwa hano mu Rwanda ndetse bagashyikirizwa u Rwanda. Nabafashwe ndi kumwe na Boni Buranga. Twese hano dutegeranyije amatsiko. Yego, dutegerezanyije amatsiko. Twari twahawe isaha ya 4 za mu gitondo, ariko ntituzi ikibazo cyabayeho, habayemo gutinda, ariko n'ubundi biraba byanze bikunze. Ibimenyetso byose biratwereka yuko aba ba FDLR bagiye kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Umutwe wa M23 ugiye kubahereza igisirikare cy'u Rwanda RDF. Twese rero turategereje, twitegereza hano buri kanya tureba uko ibintu bimeze. Gusa icyo umuntu yavuga nuko ni itsinda ry'aba FDLR barimo n'umusirikare mukuru, bivugwa yuko ari ku ipeti rya general, n'abandi bamwungirije bafashwe matekwa cyangwa se bafashwe na M23 bari ku rugamba. Bakaba rero bagiye koherezwa mu Rwanda. Icyo twavuga nuko bafashwe kugira abantu babyumve neza, barafashwe ntabwo bizanye wenda ngo bishyikirize ingabo z'u Rwanda nk'uko twagiye tubona ibyiciro bimwe bari muri FDLR ndetse n'abakongomani bagiye bishyikiriza u Rwanda ubwo mu 23 yari maze gufata ibice bitandukanye yaba ibyaguma n'ahandi. Bivuze iki ku kuba noneho aba basirikari banakomeye twavuga ko bari ku rwego rwo hejuru bashyikirizwa u Rwanda? Bivuze yuko umugambi wa FDLR ugenda ukomwa mu nkokora. Bivuze yuko ijambo Perezida wa Repubulika yavuze yuko nta uzatera u Rwanda ngo bimuhire rigenda risohora. Biravuga yuko u Rwanda ni igihugu cyatubyaye, dukwiye kurwubaka. Abari hakurya bari kugerageza ibikorwa byo gutera u Rwanda, bashaka kurusenya, bashaka kuruhungabanya, rwose ntabwo byabakundira. Ikimenyetso nuko ntabwo aba bantu bagiye kuza bishimye, ntabwo bishimye mu by'ukuri. Baraba bagaragara nk'abatsinzwe, ndetse mu mitima yabo baraba babyumva ko kugambanira u Rwanda cyangwa se gushaka kurungabanya nta cyiza kirimo. Bararutwa n'abafashe umwanzuro mbere bakavuga bati reka dutahe mu mahoro, ariko nanone ni n'ikimenyetso cyiza kwerekana abandi bakiriyo yuko igihe ari iki cyo kuba bava mu mashyamba, bava mu bikorwa bibi barimo byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nubwo bashukwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa burangajwe imbere na Perezida Felix Tshisekedi, ndetse n'ubutegetsi bw'i Burundi burangajwe imbere na Evariste Ndayishimiye, ntabwo rwose biza kubahira, nta nubwo bizabahira. Ni igihe cyo kuba abariyo bakwitekerezaho bakaba baza gufatanya n'abandi kurwanya. Ubwo tugiye kubona aba basirikare bo muri FDLR banyura hano kubashyikirizwa u Rwanda. Hari impamvu zirenga imwe zituma bashyikirizwa u Rwanda, nk'uko igihugu cy'u Rwanda cyakunze kugaragaza ko umutwe wa FDLR ubangamiye umutekano n'ituze ry'Abanyarwanda, ariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikavuga ko FDLR ngo batakibaho, umutwe utakiba muri Kongo. Biraba bivuze iki kuba baranyura hano kuko ari abo muri FDLR kandi Kongo yarabihakanye? Ni ikimenyetso simusiga cy'uko hari ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo bidakwiriye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga ubuyobozi bwabo, ni umufatanyabikorwa w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Bagiye babihakana bakavuga bati uyu mutwe nta uriho, mu bihe bitandukanye bakongera bagahindura imvugo bakavuga ngo ni umutwe ugizwe n'abantu b'abasaza ba kera badafite icyo bahungabanyijeho umutekano w'u Rwanda. Ariko iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko uwo mutwe uhari kandi uterwa inkunga na leta ya Kongo, kandi uba uri mu bikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uramu generali niba ntabwo turamenya neza amapeti, ariko urumva ko ari uwo mu nzego zo hejuru. Gufatwa kwe hari icyo biri buceho intege abandi bari mu mutwe wa FDLR, ku buryo nabo bibakwiye no kubaha n'isomo ryo kuvuga bati ntacyo turwanira, dushatse twayamanika. Yego, birumvikana iyo hafashwe umusirikare ukomeye mu gisirikare agafatanwa n'abasirikare batoya, biba ari ikimenyetso no ku bandi basigaye yuko ibyo barimo rwose bibeshya kandi bakwiriye kureka guta umwanya, guta igihe. Ibaze nk'abana bari gukurira muri ubwo buzima barangishijwe igihugu cyabo kubera ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa y'urwango. Ibi ni ikimenyetso cyerekana ngo niba
abayobozi ba FDLR n'abasirikare batoya bari kugenda bafatwa, abandi bakagwa ku rugamba. Arabo twagiye twumva bagwa ku rugamba, abandi bagapfirayo kubera izindi mpamvu zitandukanye. Ni ikimenyetso cy'uko umu FDLR n'uwatekerezaga kujyayo wese yasubiza ibitekerezo ku murongo, akabona yuko ibi bintu atari ibintu bizima. Biraza rero gutanga message no kuba FDLR bandi bariyo ko urugamba barimo rugoye cyane, ndetse rwose bashatse bahagarika ibikorwa. Kugeza ubu umubano w'u Rwanda na Kongo wajemo agatotsi, kandi biturutse kuri iyo FDLR. U Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucumbikira abo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Kongo ikabihakana. Kongo nayo ahubwo igahindukira ikavuga ko u Rwanda rufasha M23 mu ntambara barwanyemo na Kongo. Ubona ari iki cyatuma umubano w'ibihugu hagati byombi ugaruka? Ikintu cyatuma umubano hagati y'ibihugu byombi ugaruka ni ibiganiro. Ibiganiro burya nicyo kintu kijya gifasha abantu bari ku mpande zombi, buri ruhande rugatanga ibitekerezo, hakaza kuvamo igisubizo. Ariko ikibabaje, ubuyobozi bwa Kongo busa naho bwirengagiza inzira y'ibiganiro, ndetse bakaba bashyira imbere imirwano. Ikinatangaje, iyi mirwano bakaba batanayishoboye, kubera yuko bahanganye n'umutwe wa M23 kugeza uyu mutwe ubafatanya umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu. Perezida Tshisekedi yagiye yivugira mu mbwirwaruhame igihe kinini ati tuzatera u Rwanda. Baranabigerageje, ariko ni ibintu rwose byagaragaye ko batabishoboye. Igihe rero kirageze ngo leta ya Kongo, abayobozi ba Kongo batangire batekereza ukuntu bareka gushyira akaga ku baturage babo. Ariko Kongo yanavuze ko itazanaganira nayo mu 23. Byo ubona atari ikibazo, kuko uyu nyine ni ikibazo birashyira mu kaga abaturage babo, kubera ko izo ntambara za hato na hato bakomeza kurwana batazishoboye ziratuma abaturage benshi, erega n'abasirikare ba Kongo n'abaturage ntabwo bakwiriye kujyanwa mu ntambara zidafite impamvu. M23 ni abanyekongo, abo barwanya M23 nabo ni abanyekongo. Icyo ni ikibazo cyakemurwa mu biganiro. Ikindi noneho umutekano hagati y'u Rwanda na Kongo kuba utari umeze neza n'ubwumvikane butameze neza, icyabikemura nacyo ni iki? Ni ibiganiro. Niba u Rwanda rushinja Kongo gufasha FDLR, hakwiye gushyirwaho iyo nzira y'ibiganiro kandi kubahirizwa, Kongo ikitandukanya n'uwo mutwe, bakahurira no kucyo kurwanya bafatanyije. U Rwanda rwanabisabye kenshi, ariko Kongo irabyanga. Igihari rero ni uko umuntu umwe utambamira inzira y'amahoro, utambamira igaruka ry'umutekano cyangwa se umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo, ni Perezida Tshisekedi. Akwiye rero kongera kwitekerezaho, agahesha abaturage be amahoro, agana inzira y'ibiganiro, akanagarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, kuko abanyarwanda n'abakongomani turi abavandimwe. Wahoze ubona abaturage bava mu Rwanda berekeza muri Kongo gukora bizinesi zitandukanye, abandi bava muri Kongo baza mu Rwanda. Turi abavandimwe, ntabwo ibi bihugu byagakwiye kuba birebana nabi, ndetse n'u Rwanda ruhora ruvuga ko rushyize imbere inzira y'ibiganiro. Perezida Paul Kagame ahora avuga yuko yiteguye kuganira. Rero mu gihe Kongo yaba yemeye ibiganiro, byaba ari igihe cyiza cyane cyo kuba umubano wakongera kugira gute kuzahuka, kubera ko nko mu gihe M23 igereye muri uyu mujyi wa Goma, urabona ko urujya n'uruza rwariyongereye, abaturage baragenderana, amahoro ahari, iterambere rigera ku baturage b'ibihugu byombi. Ariko ubushake ntabwo bwaba ku ruhande rumwe ngo ibintu bikunde. Ntabwo u Rwanda rwakenera ibiganiro Kongo itabikeneye cyangwa itabishyiramo imbaraga ngo bikunde. Ni ibintu rero bigomba kubaho ku mpande zombi, ubushake bukaba ku mpande zombi, maze amahoro agasagamba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Boni Buranga, tugushimiye cyane. Urakoze cyane. Boni Buranga arakoze cyane. Tubabwire ko tukiri hano ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko namwe mubibona, ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, abanyamakuru bari hano, bose kamera zabo zerekeye hakurya. Mu kanya katarambiranye turakomeza kubagezaho uko ibintu biraba byifashe. Icyo dutegereje hano twese nabo barwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe barirwamo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Aba rero bagiye kwerekwa itangazamakuru, ariko by'umwihariko bakanashyikirizwa ingabo z'u Rwanda, ni abafashwe matekwa mu mirwano umutwe wa M23 wari uhanganyemo cyangwa se umaze iminsi uhanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunabibutsa ko FDLR iri mu mitwe ifatanyije n'izi ngabo za Repubulika
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano barwanamo n'umutwe wa M23. Nuko bimeze, mukomeze mutugumeho, mukore like, comment, subscribe kugira ngo makuru ya buri kanya nkaya ajya bageraho.